Khaze. Khazi wa buile ka. Ama. Ayo ugcina kuwa Ya tumbetiwa mhaka leyi wa xihundla. xihundlanyana. Benny Biwe a ri kwini uza? Leti rhumini ta ka Nkuri. Hi bodyguard ya yena, va ri jambu, va ri mali ya luya. Va ri mani? Hambi ri sungule J vito ra yena nchumu a ri twi kahle va n'wi hlamula. Va n'wi tivi. Na n'wi vona ya. A ni hina hi n'wi protect loko ku na ti-event letikulu leswaku a famba a ya jola endla yini a hi n'wi bodyguard vhele mina sweswiwa nakona ni le ku tweni ka ku vavanyana. Ku ndleke njhani bodyguard yi ze yi n'wi ba? Bodyguard yi gangise chirhi leyi. Yi gangise chirhi liya ya va lomba na BVD ku chirhi yi kota ku ya ku swimini. Oh, chirhi a yi lomba hi bodyguard? Hi chirhi ya bodyguard. Se Khazi a ni pfi ku ndleke yini Khazi vo famba na chirhi liya. Khazi Ben. Bodyguard leyi va phurisile. Ma yi nga na vo vula ku va navela chirhi liya bodyguard yo hayi Khazi loko mi navela famba n'wi vuya mentayi. Ivi vo inani bodyguard yo suka yo ta ka mina. Yo swi hanya ku Khazi mara wa swo a swi tshamisekanga na. Se a wa bora. And the way a wu ti humese na Khazi vhele. Mina Andleni. A wu ti humese na Khazi na? U ti humesa njhani? Ni vula ku wa wu famba u ri na Khazi bodyguard ri na boyfriend ya yona? Mina mfanile swa mina yo va kuma ku bodyguard ka ku a ni ya n'wi tiva. Se yo leswi leswi vi hanya ku Khazi Ben swa ni bora. Se n'wi swa bora ehansi ka swin'wanyana yena siku rin'wana na rin'wana u fanele a tlela na munhu. So bodyguard yo famba loko yi famba kasi ingaku yo yi nga va heleketa le rhumini a ni wa heleketiwa na le rhumini. Ingaku yi va heleketa yi fe va siya leyi. Loko ivi yi hlayelela nkarhi wo va la ku huma yo ta ka mi yi ta ni vita yi Khazi ta ka na le mi ta vona. A ni ta ni ta vona yini na yi ri a hi fambeni mani nchumu no tlaku no we. A wu jampa patu ya hala dirumini wo fika wo yima a se swi ku swin'wana swi na ku ni komba swona yo mi ta swi vo yima mikwala. No yima hi loko se Beni a khilula ku ri vanhu. Yi ri ma swi vona. Se mina ivi yi khoma kumbe hi voko loko yi khoma hi voko se yi hlamula Beni yi ri Khazi hi lomba xikhila ku tlela. Se mina ku tlela na mina na kasi ivi kasi yi ndlela ku Beni a tshina ya kusuhani. A Beni hi loko a teka ku xikhiya a kha a hleka a ku hi leswi wa xikhiya yo tlap. Loko yi ku tlap loko na ha hlamala ni ivi Beni he Khazi mpambe Khazi yi ku tlap. A na ha swi yimelangi mina. Loko mina ku na famba Beni hi loyi a ni vitana ku wa ni tala haleni ta haleni. Ma nga mi nghenisi mhaka bya n'wina. No famba mina. Beni famba Beni a kha humesa foni a xikhwameni. Kasi a fonela va Dayeni mali. Va Dayeni mali wo ya va ri mubudu mali. A na ku ri na magono wa mayenga laha. Va ri mali ntsena ya mayenga leyi ya mfana. Lexiya xo bayiza nyana xitsongo. Xo bayiza so swo fana hi munhu. Va tsutsuma ku va ri mubudu va ya le ndzeni. Se namuntlha no fonela Dayeni mali. Kasi i kwala town a ri ku xaveka foni ka phela. Ni ya ku ni ya twisisa ka Dayeni mali tolo se mi tisa ku mi ya baya ya bodyguard ya mayenga. Se Dayeni mali a hi n'wi bangi. Va ku vanhu lava khale va kha va hanya swin'we a leswi leswi va nga swi tali tolo va swi ndlela yini. Ya Beni hanya thyaka hi. Se swi vula ku hina loko a hi ri kona a fanekele hi ya n'wi protecta a ka a tekela munhu loyi a hanyaka na yena cheri loyi a tirhaka na yena. A fanele mi ya. Ya va n'wi ndle kahle mara a nga ndli swona leswiya swa ku we i ri kwalaya ka swi ta ku mi phusha something a teka munhu a tlela na hikwalaho loko a heta i lava Beni. I ri xi arini xinhweta ku se twa Dayeni mali a kha hlamusela mhla i ri yena i ri xinhweta lexiya i ri fika vulavula na tshama vulavula na xona xi ala. I ri xi pfumelangi. A nga gwavulanga. Xi arini ene xinhweta lexiya ni ti xi huma ndlwini loko valava va bana ni vama mina yena ya khoma xinhweta lexiya hi vona ku i tlela na lweni na xi fanele na yena a ni vutisa swin'wana.
se mundzuku wa ha ta teka i n'wi nyika vhele khadi yo ku hava la wisa ene mundzuku ta teka nkwetle i nyika khadzi na eka va hanya thyaka mina nge he va nyiki ni hume khale ka swilo sweswo musa ya vhele a faneke va xute video ka a ni nga ta xuta video a ta mi dzonda njhani petrolo loko a hi khe hi hlekela hi khe hi vulavula ni ri a hi khazi a hi xuta mphiki n'we khazi hi xuta phiki ni ya na yambile ngoma ya makulambinyi ni nge hi xuta na n'we phiki se no a ni to xuta kusuhana na movha wa n'wina ivi ni xutela laha movheni se xi kasi khazi n'we mi na problem ya yini ri xi n'we loko mi ni vone na munhu mi byela vanhu kumbe mi ni tlela na munhu siku rin'we ni tlhela ni heta ni nga ha n'wi chiki no hi swona mara na last week xi jampiserini na last week xigwavula un'wana last week n'wana ya xi nghena la street ni twa ka rona xi ri na vanhu ya vambirhi ni fika loko mi nge he pfuki migolowini loko yi chayile mara wa undli kahle ni we u kumini chance ya ku gwavula so wa yi nga tshiki van'wana va gwavuriwa ku ya mahlweni ivi loko ni vula sweswo tlhe xi wa hemba hi ka hani ya ntan'we musi a ni hambani ya n'wi vona ni ku kwihi lava van'wana va se tala xi xi ni vutisa swo xi ta xi hleka mara xi nga kwatanga swo vutisa njhini xikoyi no hambi no pfuna vana vanhu a xi ku vutsanga ta gwavulanga a xi ni vutisangi tatani xi byeri last week xi byerile xi ku problem ya n'wina khazi ka vanhu hinkwavo timhaka ta ku gwavulana swi ka vanhu hinkwavo ni mitsuri mara ka ku gwavulana hayi xi ri xi mi tsholela yini ka gwavulanga Bene vutisa wa do swi ta ku xi biwile a xi lava ku n'wi foyinela tolo u va ala ndzi fonela wati yi bohe ngopfu khazi bene tolo yi bohe ngopfu a yi beriwa emahlweni ka n'wina a hi ri vanharhu se loko yi biwa nga ri na vanhu vo tala wa ku ala tirhumini mara na ku ndzi ku yini ya ne ku ri hana munhu wo lamula a swilo swin'wana we nga yi lamulelanga mina a ni tinghezi timhaka tele a lava n'wi byela leswi nga swona ya beni swa vava mose a va n'wi lulamisa i vhese mos leyiwa i ntsokisini hina hi lava vhese leyi na hi rhandza i vhese ya kahle wena ya yi byele ti-post ya me first faneke yi tiva vhese leyi a reza mi ni to yimbeleriwaki ndeka ni yimbeleriwa a ni va biwe mbele ri kona swa gwavula swihi swa ku gwavo u gwavuleke